Dwi mewn cyswllt agos ag ymgyrchwyr sy'n bryderus iawn oherwydd ymgynghoriadau ar gau nifer o ysgolion gwledig yn Ynys Môn. Dwi yn deall y pwysau sydd ar y cyngor, a mi hoffwn i chi ystyried un elfen o'r pwysau yna, sef bod un set o'ch swyddogion chi i bob pwrpas yn hybu cau ysgolion gwledig drwy awgrymu na fydd arian o gronfa ysgolion yr unfed ganrif ar hugain ar gael, oni bai bod awdurdod lleol yn cyflwyno cynllun adeilad newydd sy'n cynnwys cau ysgolion eraill. Ac ar y llaw arall, mae gennych chi swyddogion sy'n cwblhau y gwaith ar god trefniadaeth ysgolion newydd fydd yn gosod rhagdybiaeth o blaid cadw ysgolion gwledig ar agor. Yn yr achos cyfredol presennol yn Ynys Môn, mae angen ysgol newydd yn Llangefni ag ehangu un newydd, mae'n siŵr. Ond y casgliad mae'r cyngor yn dod iddo fo ydi bod rhaid fel rhan o hynny gau ysgolion eraill, bod ffordd Hemblas a Talwrn yn cael ei ystyried. Ydych chi mewn sefyllfa i ddeud wrth y cyngor nad oes rhaid i'r ddau beth, sef yr argaeledd o arian ar gyfer ysgol newydd, a yr angen i gau ysgolion gwledig fod yn gysylltiedig a'i gilydd a bod yn aill yn ddibynnol ar y llall. It really is a matter for the local authority in Ynys Môn to plan their school places. But let me be absolutely clear, any application under the 21st Century Schools programme for capital monies is judged on a criteria. It is examined by an external board to Welsh Government with independent people looking at the value behind that individual application. And I'm not aware of applications being predicated on a need to close schools otherwise. With regards to the availability of the 21st Schools programme to build new schools, the programme is available for school refurbishments of existing sites, replacement schools, as well as newly constituted schools, and there are examples across Wales of all three, where the money is being used to refurbish an existing school, to replace an existing school building, or in some cases, and I was in Anglesey opening some of them recently, where there has been an amalgamation of schools to create an area school with new facilities.